Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi bavandimwe umuryango mugari Rwanda Media Group Plus. Nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Abataramumereye mu gihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Uganda, nongeye kubabwira ati habari za subu, habari za masiku ndugu zetu. Abataramumereye Congo Brazzaville, RDC ndetse Tanzania, nongeye kubabwira ati bikwaye kabisa basaza, nongeye kubabwira ati amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe. Igitondo cyiza, icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu biganiro dukomeje kugenda dutambutsa hano, kandi nongeye gushimira byimazeho kuri mwebwe mukomeje kudufasha kuzamura uyu muyoboro mugari Rwanda Media Group Plus. Nyuma yuko duhombye rwose cyane umuyoboro wacu ugasibwa, nabonye ko mukomeje kubana natwe, ibi ni iby'igikundiro kandi rwose nibyo kwishimirwa kubw'urukundo mukomeje kubana natwe. Asasa rero muri iki gitondo turaramutse kandi turamukanye amahoro y'Imana n'imigisha, turamukanye amakuru menshi akomeye cyane tugiye kugenda tugarukaho, tugiye kugenda twibandaho. Turagaruka ku makuru akomeye cyane, aho inyeshyamba za M23 zikambitse muri axe Kaziba zikomeje kwikanga cyane bihambaye cyane. Amakuru atugezeho muri iki gitondo nuko M23 muri axe ya Kaziba yakozwemo akazi gakomeye cyane, aho M23 rwose ngo ifite ubwoba ko ishobora kuba yaragezwemo n'ingabo z'abarundi muri axe ya Kaziba. Ndaje tugende tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa. Ese abo basirikare batandatu ba M23 muri axe ya Kaziba bishwe n'iki? Turagenda tubigarukaho gatanu ku kandi kabisa. Turaza kwimataturana dukubitira ikinyoma ahagaragara. Igihugu cy'Uburusiya n'Ubushinwa ngo ku busambo bukomeye cyane ibi bihugu byabonanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwikiriye uruhu cyangwa ngo isura y'ikirura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaza gusahura Afrika. Rero nuko rero ngo Uburusiya n'Ubushinwa bufite icyo bugiye gukora gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tugiye kugenda tubigarukaho gatanu ku kandi kabisa, tugiye kugenda twimataturana. Ngo rero nuko amakuru akomeje kugenda atangazwa ngo kuva South Africa iyobowe n'uwo bita Cyril Ramaphosa kuva yakwikoma igihugu cy'u Rwanda ko ari kimwe mu bihugu bitera inkunga inyeshyamba za M23. South Africa ngo kugeza amagingo ya ikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane, ikomeje gusuzugurwa bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe n'uwitwa Donald Trump. Rero nuko ngo igihugu cya South Africa nacyo cyamaze kwemezanya neza n'Uburusiya n'Ubushinwa ko hari ikigiye gukorwa mu burasirazuba bwa RDC. Ndaje tugende tubigarukaho gatanu ku kandi kabisa, twimataturana hano. Ni David mwenye kitu kabisa kuri Rwanda Media Group Plus, nkuko twabisezeranyije ko tugomba kubana mu makuru akomeza kugenda atambuka hano, mu makuru y'ubwino bwisa yuje umutekano politike, umutekano rwose niwo tugomba kugenda twibandaho cyane cyane, dore ko ngo rwose uburasirazuba bwa Afrika bubaye indiri y'ibisambo by'ibihugu by'i Burayi, nkuko tugiye kugenda tubigarukaho. Ndagira muzamune ama likes yanyu, ndagira ngo wibuke gukora subscribe, ukora ku uyu muyoboro. Murabona ko ari mushyashya wundi wacu wa mbere wasibwe, ndagira ngo tuzamure ku bwinshi rwose nkuko mwabingaragarije ko turi kumwe gatanu kandi kabisa. Ndagira ngo ibi bintu tubigire ibyacu, uyu muyoboro tuwugire uwacu, asigaye natwe turushaho kugenda twibanira gatanu ku kandi. Asasa rero twihuse cyane, turahera ku makuru akomeye cyane, aho M23 amakuru atugezeho muri urukerera rwa tariki 25 z'ukwezi kwa gatano mu mwaka wa 2025. Ni amakuru y'incamugongo ku bakunzi b'inyeshyamba za M23 cyangwa intare za Sarambwe AFC Alliance Favre de Congo. Bivugwa yuko aba bagabo bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda
Uganda ndetse na Kenya. Ni amakuru akomeye cyane aho rwose muri uru rukerera amakuru atugeza avuga yuko ngo muri axe ya Kaziba ubwo inyeshyamba za M23 zari ziri muri operation ikomeye cyane, nuko haje kuba hakurwamo abasirikare bagera kuri 6 nkuko amakuru duhawe na zimwe mu mboni dufite muri axe ya Kaziba abyutse abidutangariza. Aba basirikare 6 rero ngo nuko ikibabaje hatigeze hamenyekana ngo uburyo bishwe nuko ngo bicishijwe imbugita. Rero M23 Alliance Fleuve du Congo yahise ngo ihura n'urwikango rukomeye cyane, aho yaketse ko ingabo z'abarundi zirere muri iyi axe ya Kaziba, ngo dore ko rwose n'amasasu yigize yumvikana muri iyi axe ya Kaziba. Ni ibyago bikomeye cyane, ni amakuru yo muri iki gitondo abyutse atugeraho, natwe turavuga ati reka tugende tuyabagezaho gatanu ku kandi. Ibi bije nyuma yuko M23 abasirikare bayo baherereye muri axe zigiye zitandukanye, axe Kavamba, axe Katana, axe Kavumu, axe Kamanyura, bakomeje kugenda abicwa gake gake, dore ko amakuru akomeza kugenda atangaza ko ngo ingabo z'abarundi, ingabo z'abashinganahe ndetse n'ingabo za Wazalendo bari mu bice bigiye bitandukanye, harimo igice Kavumo, ngo dore ko M23 yihutiye kujya gufata Uvira, nyamara igasiga abasirikare ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi muri axe Kavumo, axe Katana ndetse na axe Kabamba, nkuko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Biratangazwa ko rwose izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Wazalendo bashobora gukora akantu gakomeye cyane mu gihe M23 yaba ikomeje kuba Kaziba Ruwinja, nkuko rwose amakuru adukesha zimwe mu mboni dufite muri Esori Kivu zikomeje kugenda azibidutangariza, ngo dore ko izi ngabo za Wazalendo ndetse n'ingabo z'abashinganahe z'abarundi ziherereye muri iyi axe zikomeje kugenda zironka ibikoresho bikomeye cyane bikomeje guturuka muri axe Uvira, nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Reka twihute cyane aho tugiye kurebera hamwe aho igihugu cy'Uburusiya Ubushinwa byashinjije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitwikira isura y'ibirura cyangwa ngo y'igisambo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaza gusahura uburasirazuba bwa RDC. Rero ibingibi ni byaje nyuma yuko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika isebeje perezida w'igihugu cya South Africa Cyril Ramaphosa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'imbaga nyinshi cyane. Rero nuko rwose Uburusiya bwahise bwemera kwihuza n'igihugu cya South Africa kitavuga rumwe n'ibikomeje gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinjijwe kenshi cyane kuba ifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda kugaba ibitero mu burasirazuba bwa RDC, aho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiyobowe na Donald Trump ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa kiyobowe n'uwitwa Emmanuel Macron bashinjwa kuba ari bamwe mu bitwikiriye isura y'ibisambo ndetse isura y'ibirura, bagafatanya n'igihugu cy'u Rwanda kugaba ibitero karundura, ibitero simusiga mu burasirazuba bwa RDC. Rero nuko igihugu cy'Uburusiya n'Ubushinwa byaje kwa byashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ariyo nyirabayazana mu gukomeza kugaba ibitero mu burasirazuba bwa RDC. Uburusiya n'Ubushinwa byemeranyije umugambi ukomeye cyane, byemeranyije rwose amasezerano akomeye cyane n'igihugu cya South Africa cyari gikomeje gusuzugurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivugwa yuko inkomoko y'agasuzuguro gakomeye cyane South Africa yasuzuguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ko rwose byakomotse cyangwa byaturutse ubwo South Africa iyobowe na Cyril Ramaphosa yasuzuguraga ndetse ihamya inashimangira ko ngo igihugu cy'u
Rwanda aricyo gikomeje kugaba ibitero mu burasirazuba bwa RDC. Ngo rero ngo nibwo South Africa yaje kuba yatungwa agatoki gakomeye cyane n'uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Rero nuko South Africa yagiranye amasezerano akomeye cyane n'igihugu cy'Ubushinwa, Uburusiya, aho bigiye gukorana mu guhosha ndetse no kurwana n'inyeshyamba za M23 Alliance Fleuve de Congo. Bivugwa yuko bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Abari inyuma y'ibyo byose akaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa kiyobowe na Emmanuel Macron. Umuryango European Union aho washinjije igihugu cy'Ubufaransa, dore ko aricyo gihugu gihagarariye European Union, guha ibikoresho M23 by'umuryango European Union. Rero nuko rwose hitezwe umusaruro ukomeye cyane, hitezwe akaga gakomeye cyane. Biravugwa yuko igihugu cy'Uburusiya n'Ubushinwa ndetse na South Africa byemeje ko igihugu cya South Africa kigomba kohereza ingabo mu burasirazuba bwa RDC ndetse n'igihugu cya Tanzania, ko bigomba gufatanya kurwanya M23. Bivugwa yuko ikomeje gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda kugaba ibitero mu burasirazuba bwa RDC. Intambara biravugwa yuko aribwo yaba igiye kugaragara bikomeye cyane mu burasirazuba bwa RDC, mu gihe South Africa, igihugu cya Tanzania, byaba byoherejwe mu burasirazuba bwa RDC bitewe inkunga n'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Mwibuke ko igihugu cy'u Burundi gifitanye amasezerano akomeye cyane na RDC, kandi mwibuke ko igihugu cya RDC gifitanye amasezerano y'ubutabarane hagati y'igihugu cya South Africa ndetse n'igihugu cya South Africa. Kandi mwibuke ko igihugu cy'Uburusiya, Ubushinwa ari bimwe mu bihugu bikorana n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tanzania. Mu gihe rero Tanzania, igihugu cy'u Burundi byaba byinjiye muri iyi ntambara ndetse n'igihugu cya South Africa dufata nk'igihugu gikomeye cyane muri Afrika yose, uko rero intambara yaba igiye gusubira rudubi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Sasa rero reka nongere kubibutsa gukora subscribe. Reka mbibutse gukora subscribe batarmo rwose mu bice mugiye muhereremo bigiye bitandukanye. Reka mbasabe muzamure subscribe yanyu, reka mbasabe kusharinga, gukomantinga, asige dukomeze kugenda twibana. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Reka mbasabire amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mugiye muhereremo. Ni David mwenye kitu kabisa. Turi ku cyumweru kuri tariki 25 z'ukwezi kwa gatano mu mwaka wa 2025. Mukomeze muhaye muronke kandi amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe.